namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel namuntlha of course havuya ka mhaka ya dlanyoka of course loyi nga ta hi khe n'wi linka na Dr. Joe Shirimani. Hey, se u humese another file leyi file yo hayi areds guys. So ka siku namuntlha of course ra ti 15th April as you can see fane scroll ka account ya dlanyoka ni fane scroll fane kuma ku i fika a endla a video ye. So this live video kahle kahle a yi tlhela yi responda ni ka ti-comments of course to one ka ti landa once ti-comments letiya okay one ti landa once to fana ti nga endliwa hi mathebula kwalani i member ya team Shirimani swiri I mean a fan like yi kombisa yi ku misalo i thyakisa vito ra Dr. Joe Shirimani. Dr. Joe Shirimani a hi manager and a nga endleli munhu ni ti-gig as you can see kwalano na vamsenge as you can see kwalano va kha va kombisa swona ku Dr. Joe Shirimani of course i artist a hi manager ya yena na vameshi kwalano vanhu lava ti support ku team Shirimani right na Regional Zita of course na yena fika kombisa swona kwalano ku xivutiso xa mina i ku hi yini producer leyi yi chayelaka yi tlhela yi lavela tigigi a ku Body Joe yi ta chava no pfuna as you can see kwalano. However Dlanyoka yi fika a responda to this matter laha a nga fika a vula a ku sweswiwani la ku ta mi byela phane a ni la ku ta mcivela mi manager ya mina ka music i Dr. Joe Shirimani, hi vona producer ya mina, hi vona manager ya mina manito. Loko mi nga ni voni ka ti-event slam blame vona hi vona manager ya mina Dr. Joe Shirimani, hi vona manager ya mina straight na manager yin'wana mina manager ya mina i Dr. Joe Shirimani manito. Yeah, Dr. Joe Shirimani hi vona manager ya mina, hi vona va ni pfunaka ka swa music, hi vona fane va ni pfuna ka swa gigi. Hi na agreement ya mina na vona, n'wina mi tivi agreement ya mina na Dr. Joe Shirimani, mi nge pfuki mi tivini because n'wina mi tiva ku jaja munhu, jaja vanhu ntsena. Loko pfuka nampundzu majaja Dlanyoka vhoro Dlanyoka vanyo ma swi twisisa ku n'wina mi jaja ngopfu. a ni vhete ni hela matimba mina ni ku yer so swi vula kahle all the blame sweswi hi vheta hi yisela ka Dr. Joe Shirimani ku hi statement xa Dlanyoka because i loko kombiseni ku Dr. Joe Shirimani hi yona manager ya yena yi tlhela yi va yi ri produce loko na tigigi yi n'wi foyinela ku hey guys mhaka leyi kahle yi complicated ngopfu mina na ha tivi kahle I think na yo mkhulu a yi fike intervene maybe ku ndliwa live yi na Dlanyoka hi kota ku swi twisisa kahle because Dlanyoka i ri i manager ya if that's the case swi vula ku impela yi va yi kha yi xumela hayana because Brace a ve khe hi vona ka tigigigigi last year mara Dlanyoka mi kuma ku a hi nga ri ku n'wi voneteleni. Mara mi swi tiva ku kusukela namuntlha menejara ya mina guys na vula futhi menejara ya mina menejara i Dr. Joe Shirimani. Loko mi nga ni voni gigini mi nga foyineli mina, fonelani vona menejara, hi vona fane va hlamula ku ri why Dlanyoka nga ri kona ka gigi, hi vona menejara ya mina ende hi vona producer ya mina maswika TS Music. Mi nga jaji TS fans fane mi va na number ta artist ta team Shirimani, mi va na number ya Dlanyoka, mi va na number ya mani. Loko ku ri na problem mi foyina ku focus hi was from so hi kota ku mi hlamusela ku ri problem hina hi so mafamba manager yena i mani, manager ya mani i mani, mi manager ya mina na sweswi na vula manager ya mina i Dr. Joe Shirimani. And then I want to show was tiva ku manager ya mina na loko ri va joinini kwala ka life va swi tiva ku hi vona manager ya mina. Loko mi ni vona ni jikajika tigigini va ni kha ni buku hi vona va ni foyinelaka va ku Dlanyoka hi na gigi kwihi ni buku hi vona ni ha managera. Se mi nga jaji mi ku no he wena i menemene what menemene ni menemene. Mina Brace manager yena i Dr. Joe Shirimani. Loko mi vona Brace a ri gigini manager yena i Dr. Joe Shirimani. Loko mi vona Dlanyoka ka event manager ya Dlanyoka i Dr. Joe Shirimani. So of course ivi a yi adiresa na mhaka yo a nga sukanga team Shirimani i lo kuma sponsor ku hi leswi a nga swi hlamusisa swona yena ma ku na mhaka leyi so ku za ku va na confirmation yo isukeni ka team Shirimani ku hi yena sweswi i lo kuma sponsor lexi kota ku va xi kha xi n'wi endlela data album ma ku na mhaka leyi ende ku hi yena i kombisini ku hi ku tsakela ka yena a ta lava ku album leyi yena yi va under team Shirimani, yi nga vi under that studio which means a ta tsakela na Dr. Joe Shirimani of course yi va yi ri kona ka project yena leyi va ku yi kha yi ta of course ya 2024.
so mhaka leyi se yi ya kha yi tika kahle a heteleni vumenemene of course. So a ku na xinyipanyana xi nga suka of course between Dlayanyoka na Mafamba. So Mafamba na yena i membara ya Team Shirimani, so a kha a defenda vumembara bya yena kwale ka Team Shirimani. As you can see laha a nga fika tsala ku music wu lava munhu a tiyimela, a ndzi tshama ni tlela na ndlala na siku na rin'we, pointing fingers to people who won't help but it will only destroy relationship. I can't rely on producer to put bread for me on the table. As you can see swin'wana swa a kha swi kombisa sweswo, of course a ri karhi a responda ngopfu to Dlayanyoka. So unfortunately like a swa like ina nyimpi leyi ya ha relevant ko because Dlayanyoka se i kombisini ku Dr. Joe Shirimani a ko va producer ntsena, yi tlhela va yi ri manager ya yena. Ma yi ku na mhaka leyi, so hi laha ni nga vheta ni ku swa fana na report mhaka leyi a ni swi vonile mara ni vheta ni ku a ka ha na dio hi ni report ni ya kha yi sukile guys. Because hey a lavi no na live hi mhaka swona. As you can see a kombisa ku namuntlha ni ta va live Mafamba, be ready as you can see kwalano. A ni u na nomo a yi sukile guys. And a tlhatsala swin'wana tlha kombisa ku Mafamba a wu na nchumu n'wana. Ni ta boxa swo tala huma ka timhaka ta vuntlambi. Hakoko va va yi solve i kombiseni Dlayanyoka ku va foyinelana va rivelanana, so a na ha voni ka ha na diyo na ha swi khavhara ngopfu. So in overall hi nga heta kwala video I think hi leswo. Producer mikisela kombani kupani monikela nyana nipusa nyana singetekili ngado wake zomina singetekili ngado wake yope singetekili wake yope sama kombo wino paranenge sama kombo ugutari paranenge sama kombo ugutari paranenge sama kombo ugutari.